Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil nih guys. Bocilnya ada berapa iki Bel? Ada macam-macam barungan juga nih guys. Ada barungan macan, ada barungan telon, ada Mas Elvan. Halo Mas Elvan. Mas Elvan ini memakai barungan apa, Van? Singa kecil. Wah, singa kecil. Rambutnya toto to, Van. Ben bagus to, Van. Toto to le. Ben kayak sing ngenggo. Iya. Ada Mas Rama. Mas Rama kok malu-malu? Mas Rama memakai barungan apa? Wah, singa besar. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan? Wah, barungan hitam. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan hiu. Ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai, wah, kepala macan nih guys. Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai barungan Buntut macan. oh, buntut macan. Terus ada Mas Hanif. Pakai telur merah. Wah, Mas Hanif pakai telon merah. Dan ada Beril. Beril memakai barungan, wah, barungan kodok. Ya saiki Mas Elvan. Mas Elvan karo Mas Rama ayo mah. Yo barungan singa dipakai. Ayo le. Wih, rem. Iya. Iya. Jitu. Tempat iki. Ma, bisa nyaplok wong gak, Ma? Bisa nyaplok aku gak? Ayo, kamu tak cilik. Ayo kok, nyaplok kok. Halo, Riko wae, masuk Riko sik. Ayo kok. Wah, Mas Riko dicaplok Mas Rama. Wih. Lah iki rek bener gue piye barungane. Yo wes yo duduk yo Mas Elvan karo Mas Rama. Wah, Riko dicaplok. Yo saiki Mas Hanif. Ayo Nip. Udangnya lama. Cenderung kenung. Udangnya Evan. Ayo Nip.
Ya wes yo Mas Jenip. Yo saiki Mas Macan Mas Reksa. Ayo Mas Iqbal. Ayo le. Iot! 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 Ayo mundur-mundur to sa. Maju to sa. Yo wes yo Mas Reksa. Ayo saiki Dek Jihun. Mas Riko. Ayo Ril, dipakai Ril. Ayo ko. Joget ko. Bangsane para karo sewu. Sumikira saka sakenaing papan panggonanmu kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal Juga iso bermain. kadadeke dadi Kutaraja. Oke, Sumikira saka sakenaing kakekku. Nanti Mbak Irma toh. Elvan. Sudah guyong. Elvan, aku kepoyong-poyong lho. Dem gue, dem pakai ya wes ya duduk yo Mas Riko, duduk. Ayo Hun. Ayo Hun. Ayo wes ber.
Ayo. Oke guys. Lali. Oke guys, terima kasih. Oke guys, terima kasih sudah penonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe ya.